Shubor nakaslem jong unongsan hima. Deputy CEM ke Khasi Hills Autonomous District Council uba pencingan NSM ulaong bayaki skim kibawan na sarkar pedeng kabalamang na kabenta ki shnong kibaha bagi jaka kibalong sor kinhapan ya lingba ke Ministry of Housing and Urban Affairs panyo ya ki jingeram yakini uba pencingan ula pensngo ha bay keren berkinong thok hubor mentakasngi kalai potri uya yang arajar arpusau ha kaba ulaong bahaki constituency ki badan hasor ki bakintop ya pentor umkra maukar laban bat lat umkra kimla asuban yo ki scheme na ka Ministry of Panchayati Raj na ka Ministry of Tribal Affairs ulaong ru bakimla asuban yo ka jingerap na ka urban local bodies hapo ka e-gram portal bat ong bakani katanat ka pediang tang ni ki jingtarwan ni ki jaka ki baha baki rural local bodies ni ki jaka ki baha baki than nong kendong uba pencingan yulo ongru bagi district council kamla ban yo ki scheme namarba ka don hapo ka Ministry of Home Affairs ulo ongru ba hap banya keren berkatanar ki kampo yeng jong ka ri khnang ban la ban yo ki scheme jong ka urban local bodies shisho ulo ongru da ka ba hap ban le ya keren bat ki bor bahalor kamut ba ka council kana myo shu ki lat jingeram Henry ka hap ban ya lingba ki weipat ki tanat terikam khnang ban yo ki scheme la benrap uba pencingan Kalong boris kata ke bangiyo naga sentral kadi number 1 kadi naga Ministry of Tribal Affairs ke bagadi ke artikel 275. Patu ngiyo mul mana nama ga syong haga state government bahkan ayo proposal saka Ministry under artikel 275. Oda dan ngiyo naga 11 finance, 15 finance, 14 finance. De Henry ke jing keli kalong ba kanu kebangipan naga Finance Commission ngin hapan root lengba ki Ministry concern ngi hang ni namar bangin don ka Ministry kerpang naga benda ki District Council namangi hap ka Home Ministry tingi hapan lek lengba ka Ministry of Panchayat tindang submit ka babun ki scheme lengba ka Ministry of Panchayat hakane ka e-gram swaraj ka bangi hapan upload ka portal kan accept bait tangi kisnong ki badan haki senior block kabamot itu ki local rural bodies ka igram portal swaraj kan accept tenrei gitu ki sinong pada ki bamdai shu ki local rural bodies ka sistem kan accept imat ka disingosel kan sapoi kapor ka bangi haban late lang baka Ministry of Urban and Housing nagbenta banginyo ban upload iki scheme jongi kibaham haka local urban bodies manai fees mulak sample menta ka mokhar ka lain ka yui kihap haka local urban bodies ne urban local bodies teka jingkli kolong menta ba nihap banlek lang baka Ministry of Housing and Urban de ngamut bawang bangin nomyo ya ka phone tendre ngihapan root to different ministry tingi kadang untuk jing untuk anti training kan ni government pada proposal release halo untuk fila la resolve ya ka ikini kita anti grants government root mah kapoi sak peji untuk por untuk besar em ko tu adu menta ka andam if I'm not wrong kadang don berka PHE kim 48 besok bani